megalayapost.news. Ke National People's Party NPP Umroy Blong mentakasi kalau pedang subhaya ke samlana Pisisha Marwen baru bawa Vincent yang lang ubadai Presiden ke UDP Umroy ki belawan ban penieso ke parti NPP harungkat bat kispa anggota kinung kersyan bat kinung kitkam ki bahakmat ki balamino na ke parti UDP ban penieso ke parti NPP ke samlana Pisisha Marwen ke bala aireng hak election MDC Rajar Arphosan na ke Umroy constituency na ke United Democratic Party UDP kala de penieso iladish ke National People's Party NPP hak arpunyo tarik urumpang Rajar Arpun bala pedang subhaya ka dakinong yalam kiba khamat jong ke parti NPP henry hakani ke sengipan kasamla na pisi shamarwen harangkar bar presiden ke UDP na umroy kila lumlang ya boro kidkhot ke UDP bar kinong kersyan bar kila lej ban penieso sendon ke parti NPP hak jingilang ke belalong ke duar kesu ka bahap akasnong umroy nongra ya kite kinong yalam bar kinong kersyan ke UDP na umroy la pedang subhaya ke NPP parti ke umroy blong do presiden ke NPP umroy blong uba daman baj lamare umangai lang dhar chief advisor ke NPP umroy blong bat ubadayu MLA barem ke umroy uba RR Kharbuki, Sekretari ke NPP Umroy Blong, uba Penhun Renghang, General Sekretari ke NPOF Meghalaya State Unit, lembat kiwai-kiwai. Habayola ban kuran hakati kesngi nakaliang kesamla na Pisisha Marwen kalaya tu bahadian ke election MDC ka klam syongtaj Henry Kelanang batang ban syakri bar ban yai pen bait bakum no onla ban tei ke Umroy constituency bakum ka samla kan tei ka don ya jing sungkya ka bai dei bat ka constituency badai halor ka ni ka nongrim ka bala penlong ya ka bat kinong kersyan bakin peneso no syaka parti NPP ban batang ka jing syakri na ka banta ki paj ba ka Umroy constituency. Shushu kalaya tu bahakani kesngi bun ba kinong kitkam kinong yalam bat kinong kersyan jong ke UDP ha umroy kilami na ke parti ban penieso no syaka NPP kala kamru bahadian kani ke jengmi no jongki ha ke UDP umroy lasa satang sekretari kat babun ki dekhot pat nong yalam kilalej ban penieso no syaka National People's Party ha ke yalam dunga wala na terupol sepulpor nga ban pat hingga la perusahaan ban niyai ya keteling bat na ken mau ba da ka sentul juga si ken tindru kan kawakti di banyak ler te bunyi di bala kelandang berkiap ler bunyi ha ka MDC election begile yala kang baban kawakti yana yano kena gagan juga ken ma kawakti dengan kaya juga masuk len si bunne ini gede kamde jeung perkar ke bukta kamduna sansin rusin ngilai isong perkar bat kinong punya naga executive jong katu kenur dingi barang habangiru mentaru kamde tangga de nomor berangila yagun palak nima asuban khot barokhat ina dan kowe ki jumut bar nyoi bakum kelidar wala dadak kena am kenaro nyoi ba katur sekmat katwa ban royal ban par ban saindur dia ka konsumsi de halong kata kanungrin mah ka bakado yom toh room suama pi hela room sa state to like satu kadun ayu satu pangjana mo langyap mo gini kita tesewan ya tu dia hadin bai la room ha ko parti ngai gundu isin yo MLA station ekor tinya la ong ba nila ai bar hadin gaturu ngira ngelong meeting biang ban penting na ba kamde kam sibet ko baru ni room kum ka kenhun Nidon la ka jong kamde ka daw simet kamde ka daw juno na ka punta ka royo pa ban sanjur ko sensi ban sanjur di stong itaw ni ong kani ka de galanti ko bahatam bagay niya te ko play sibudo pila pila sa bahay ni yumnon re sibud e banya re ipor kinang don ipor banya sanjur yang ta ka laway jong stong itaw ko di ron ay ko play biang sa isin ya ibu kapiti yung mga ilang ba't layron lang ba't kinupit kang parok haj yung ka NPP nila so kuben bang nila iarong kuluk hado menimir ko pitu gilok kipriang mo kipriang arnut mo kipriang du mesim mo ang pagkat hagtagar ko hagano ko kipriang de kubay sibun ya kipriang kipriang desibun nang kasyan di ba diba wala ngin po siya katong Henry Pinanggan hagasan na jonga hadu kaniga kasalamat ka bangiwan banyasnokti bat ka party NPP bangiwan banyasnokti bat MLA ijongi nga ay kublaya pi iway baklay platform kinang nagabenta kani ka program ka bakongsan ka program ka badan kamtam ha kani constituency ka jongi kung babaro pitip na nadiway nadikon samla ibagat tam menta ha kani ka kenti
kabaladak bay kon ke election wan ngam shim shong that ngala perkhat kumno bengnya penbait syai ngilai bat kumno ngila bantai ya gane ko umroy constituency banga tum ko we ko kon samla kan thai ngadoni ka minsim ko jing smokya ka minsim ko jing kikli na ka benta kan ko umroy constituency kadai hagata ka nongam ka bangilay shong ban perkhat bat kinong kershan kinong yalam gijonga hak parti kabaga ngadon ko parti ka berim ko parti UDP hoy na ko blay bakilala ban ay ka ticket ko jonga ban ay ko blay ko parti NPP bakilala ban piang sobha yang walang imla bandan lang hakapor ka banga marung sya state henry nada be kaminsim ka jing smoke men bakila bandan ringkat hagani ko por hagani ko umre constituency ka beet ko jongi hapring ka jingya ninti bun kiding tengkyang di bangi kendo henry habangiwan sya kawe ka parti tungin long kawe banginya tay banginya penjok don buram yai MLA jongi hawar hajar aku thra bani haban sedang ngado kanil kenci ka bamenta haban penjok don buram ya I candidate MP I jongi I Dr. DRL Nonglai bakadelu ke semi final nakabenta ka final election hawar hajar aku thra nakajingis nokti ka jongi ni kirmen bat ni kular banginya tray ringkat bat phi MLA bat phi ginong ketkam bat phi mima bangin yo banwanra ya jingjok don burom ya phi haw ar hajar ar putra ngin ai bikti kedyang ngin ai bikti kamon nagabenta kani ke election kabansawan kabani ngin yo sashisen ban sinshar ya kani ka jala ka beet ka jongi namdan shibun di kenten bangan kran Ndray, masyikit dok, makit ibang, ya pi iway, kinong kershan, kibaid, kijonga. Batu, minya tray lang, nakaminsim, kajing it, nakaminsim, kajing ya tali, nakaminsim, kajing ya tiblay. Baginya tawi, kajing baka, jongno, ngalak banrit hagarata, kumat jongpi, naladon kino, kajing bakla, piniban pen shy. Batu, minya tray, kajing ya sumuto, jingmut, bangin smudan kajingnya per hapreng jungi iwe ngi dai ki brang shurung tupen iya kalenti yangi kumno bangin tray nilong ki bakloy ki bangin snap nilong ki bakloy bangin tray bani kular bangin tray hado bangin yo ya kathong jong gujingjo sashisin na ai khuble ya phi ki nong karshan ki ba et ki jonga ki long kne ki long pa ki khon samna ki bahayeng ki bahasam bapila bandan ringkat batnga hagani ka por hagani sni bangi yo ban pendam bangi yo bangin long ki nong ketkam ki bapura jong kani ko umroy constituency nga kung candidate ngalayisno ko party NPP I president jong party UDP ilayisno ko party NPP tabangin ang bakan resolve ka party nimpat tikina namar ba usketri udang sa satang sekretary marway baro kinongget kam jong ka party UDP kilarong hakanigisni siya ka party NPP tang kita kikirkin please po namar baro kini ki prolog ki prajor ki hakani ki por ki snem ki baladap ki don na ka party UDP ro gani ka party ka besun rablang bat ka government ka jongi nado basdang ban form ka MDA 1 nado ka MDA 2 kane ke UDP ke debehi ke prolog dane para ne ke para ke padon bet bani ai tilang ban dia tray le ban pendiat ke state tengah gini ke por ladap jing sok ben hado kata badiro na pleng sobha bana pleng buram na welcome lebih Syaga party ke jongi ke National People's Party apa ke umroh constituency but nado mentah kasni nane sakmat gini along yo jo yajan gini tresitom batmet sem hawat mentagas gi kat ningot bapila ya don hangne ban sakhi ya kata ka jing IT ka jong phi lene bapen I kata ka jing kersan bapin ai no ya ka jing kersan ka jong phi ka party NPP kat ningot punya don mentari ne dap kani ka program punya le sigi gi sem ki jong phi pin ong igi bahi ga sem ki jong phi
Bin persoto iki nang maginuan ban kersan sa kapati nginam ang retang na banta kanika MP by election halo ban poy ya ketiga term bangin yele be ya general election kata kade usna marda apo pra minele ben ya ka MLA election ka bansawan tengah kanika por sachi sen nga premburam ni pi bat kumba putte bi ka jingkhang jong ka National People's Party ngambang ratang apag umra conspiracy sigwe conspiracy ro kajing khang ka plebe hirang hang daman ka kilok ki jor ki panwandrung tapangalaw ye pipat kawai ye kajing khang ban pelai padi kilok ki jor ban le kamjo plere kam plere kajing khang jo ka NPP kajing khang jo ka NPP ka plebe kang ban pendrung kilok ki jor hane ban let sabar ta kam syara namar ki don ki kerwot ki basa hapreng tengar wa kermes ka megapor haka jingi trelang mga baru nga kung MLA jong pi bat mapi gini atre sitom barba bat kumbapi kumbangalong ngau priu mder ba yano elede ngau priu balerit tam bapi sano piiro ngare de hamadan ro bapiang bet segidukan ro bapiang bet selengkar ro bapiang bet kumta sono bapiang bet wat nam sneure wat nam so ba kata kajing ikendo ne ban phone male kalong ka PM kam de kumta na ne sakmat nagano ka kampa pidon kajing yalam jong idodo na presisa marwen ano kajing don kam ka jong pi soba da phone na de da piwan na de ro kalong hi ne de piyai lang ba ikong na presisa marwen ro ka khamba so tengah kali ka por anam kren suboni kenten gamar ba uslam ro lahir udero ulaba ikajing kurku ki mo udero uslam pagit udero ulaba ikajing kurku MeghalayaPost.news